lifake kahle endleleni mangase limlalele lingathathi ngokuthi nalo liyazi ithuni limlalele kahle umseleko konke engenzeka isithembu sikangizwe angaba nemali eningakulu ngizwe engase kodwa hambe kumseleko afika mlalele athatha ama-advice bamseleko angaba nzima kakhulu. Ngomunye uthi isho sakhe ehlele izawo lesizwe siqhamuke esitubeni nje uthatha tuka nekade into engekho leyo uthatha lo inyuke tuyilo licela idlozi wile awukwazi uthatha thuka nekade ngeke thuka nekade ayikho into enjalo uyabona awukwazi ukugibela ama-step isawuthuka nekanye ayikho lonto uthatha lo wokuqala umakhe lihlale idlozi kuyena limvume limphasise mawusufuna wesibili usuyacela kulo wokuqala angeke unkosikazi ongakuyena uthi ngicela ukuthatha abafazi abawuthuka nekanye ayivume yonke into engekho mawuthatha thuka nekanye angakhala kakhulu umdala futhi bese ekhali lo mdala angaba namabhandi ngoba uyathanda uthanda idlozi liyahlala kumfazi umdala ungayigoroza nje mawuthanda idlozi liyahlala kumfazi umdala ungaba namabhandi emva kwalonto bese usola abantu ukuthi bayakuvala kanti uvala iy'nqumo oyithathayo awufekeke nje uthi uyafika awucabange bengabe kufika umseleko aye kumacele aye kulaba abanye abaphokazi akhona abize imithingi athi guys lwalu-4 sengicela ukuthi athuka nekane bow-6 into engekho umngane lo engekho yile sayisiyikhuzi kunezinto engadlalwa ngazo khona izinto awubabe kudlale ngesithembu iy'ngane zabantu lezi zingagula straight zilale ebhedlela zey'goduke ziyemakube ezinye y'buye y'buye ezinye kuphume izisu ezinye zijuluke kubenjiya ezinye zibe namathakathi angithi ngebhadi bengabe kulwa idlozi lilwa mase lifuna ukudla ingane engaphakathi infatha lilwa mase kunyuka umoya oronge othola intuba mase iyadleka ingane yabo bayazika abantu abaningi ukuthi izisu ey'ningi ziphumile kodwa siphume isisu ngenayo inkinga kuqala inkinga kuqala mase kuphume isisu kuqala umsindo phakathi kwendoda nonkosikazi emva komsindo mase kuphume isisu akuvele nje ukuthi kumnandi kanti kubuya honeymoon athi awuna kuphume isisu ayikho lonto lesisu esingaphuma kanti ubuya honeymoon kanti kumnandi ningakaze nixabane kuphume isisu leso sisu akusona esemkhwenyana siphuma ngoba yindaba liyabona idlozi lamkhwenyana ukuthi wenza ingane yalo inyoni yabo bese liyakudayisa-ke